Hanya kesing ke arah pratrek menai tung hak por ngubah nyaw steng menmiet iwei Khyllung ila Khlad no hak po jangka kemie baca sumar Ganesh das hospital bat ki bahayang basem kila keno baka jing Khlad ini Khyllung kadai tang namar ke jing penslam ke hospital ban periang man Jingsumar ya ke kemie ke belas okha ukpa jing ni Khyllung iwala Khlad no iw belatip kerteng mengubah Arab jana ulong naduk ke por step kinau punya jeng nek hospital kin syum natrek ban periang man Jingsumar namar bagi wan nak maulai mau tawar ke badai ke containment area bat kila ai dau bakim dan zakat ya shu uba arab ulong bahadin kanie lelet no cha Dr. H Gordon Roberts Hospital hajayau rehang niru kim shiblayo Jingsumar habagi bor ke badik mi kila penpau bakim dan gitar bat kila pha baginet no ban pha wat Jingsumar chan Hazrat Hospital ulong baga Ganesh das Hospital hak por jamit kelap yang ban Jingsumar hadin melawan tuklar kaseng New Trap Youth Council nrai hak por menmit lepen tip ini Khyllung ila Khlad no bagi bayi yang basem keladawa bagi sorkar kediban lihat dan kebeteng kinong peniak jangka Ganesh das Hospital halur kejing kentat ban Jingsumar Mardor yang uduk usuk dan dawan hani ki yang bemdan cakah tu yang telah ai keteki kli keteng lah ya tu dah jing yang sasi yang sama tawat yang mdan cakah ini yang ai tang Ramadan umon tiap ban kan tak ban kar tak ai ngadan mangan tang langsung habaran ni wan siap up hani menderita nek dengan wan hani dengan lihat sekali ni dengan tes dengan wan belum tamu ki yang mdan cakah jadi yang kangen ai jin thok ki lin le sepa sana hospital tangi le por robot hospital male robot hospital ki penslang yang turu ki liam num no dah dia pak ki cut tu sepa kan dia kemudian nam cek ki liam no ya ka dah le ki yang pelikit dawai kan ala le pelikit dawai ki pak cek ki ding yang akan tidak sulit rancai bagi apliwan wan alamali nalamali kim syak kan jangi ban khang ni tangi wan alamali mentah tangi arung alamali pak tangi le hapok robat asal kumno sai kin sim yang bertak matawar kin cash orang ika pertemuan nanti langsung lo kumno ab ken di an kin ben kan jangi harbat pasti sim nak itu harbat tinggi kat dei baca apa harbat ai lang ni kami kadai ni harbat ani pok lamali baca up ni dekat ilok ni mah tengah ruh ni por tengah susi ba kin lek kembi tengah penram sibut ya kan dia cakap ba man kapor lang ta kan ilok jangan haduk tengah sim dawan ni kidi ban sutuk kan hadap naduk kaslep kaduk ki dawai ni sim hang ni ngacap up tiki aman ada dari perba kau son hang ni dan awan pat ki kentaj ya kata kentaj ya kata ngau aja saat tengah tu madan dengan cia dan mangan sistem mangan le yu kan dan jing ya kan nur ma mangan le kata ni pen ngan mangan tengah su no si Khyllung dan cio tengah benar sebenarnya kian Khyllung dan cio tapi di kong anong gumno kan Ani dia siapa lagi le kata kim perkat cutang ya kaduk kesuk dadi ubri bawan dak aksir karpa lagi pediam keloy ban ini ki beduk mariam dangli kum ni dek kim pediam ra nuru ngale aku nu kan ni beduk dangli ni nang ni bela besuk tang bedi cakal bedi dangli ngene nuru kim cinyan kan kan di kan mele kum tu ini kan peram ni kan cakal ni mele aku nu dengan lek aku nu ngari laiwan sani dak jingwan dang step tengah laiwan i dak lek aku nu sai Khyllung bom tu mentah seperti kan no jing sosai jing do nang ngai kun kong lentang Meminta di Khyllung kong ya, tengah duduk nong minta ngeliat aku nong kan, jing kerman jangan kan jing bestom nong step tengah alami, nado benih kan nong tiap yang betul so, tiap sistem, sistem taman kiman step taman kenyok benih selama ni, kena kita kenal sih, tak tahu kan, ngeliat aku nong kan ngoi pihak ni kan cekar deh, jadi man kapor sih asno kubur susi ini pernah bayi kita lah lihat banyak pelat ikon jangan apa kau ini kimlah kan semua sekian benih, saya kan kai ikon nyok ni seperti kuni Khlad no. dan dia berkoi ke datang ke Islam. Kemudian Gila kadai Islam ni baru kadai Islam kadai penbuktan. Ilok jangan asisya aman tiak amla taman yang benda yang daya alak banyak yang kunta. Tangan ni aku nak kan asisya sistem motor asisya sistem. Dan nak kaji Islam jaki bagi lakran tamat ini aku nak ngimla ali ya. Tengok ni siang kai ti teman yang kara kai. Orang tadi ni nolak kaletnya. Ni yang syah Islam. Tengah orang Islam tadi ilok ru. Orang ya lek kan yang ni kah dia dah long sebalong. Tadi ni pun iba jangka HIC kita wan ma ingi saya kendu ingi wan chani ingi saya kerana kata kaji kerana menang step ini ke video like kerana step yang saya tang lo yo ban Jingsumar Khyllung dengan Jingsumar ki le bah ki bah daman tapat kajan ogam ni kanika jingjia ka jingle jongka health department ngahaban keno direct ya ka lembang ni Ganesh das kelah long makan ru ludu nang ni la kentan la pha sepo robot hostel
narwa hostel lingba kidau kiba don doctors la pha la ni refer sa ki hostel kiba kumbala mention kade po Nazareth bat po Woodland ti nakawi jaka la pen kenria la ne la pen shitom ye ini i longkmi ibade ban yo no ye i Khlung le se hakapor ko biang ti namar ka jing kutlat ka jongki kilayo ban telefon changi bat de lamba ka jing ram ka jong ke choi si menne layo ban admit hakapor ko balai spoi tingani ke jingjia ya ke ban nak leng jong ka kenuhun hi nginom lak kham dok penrem ya ki bor badai kmi leng ba kan nikah Ganesh das namar ba hot ngi suthu ba barok mendangi khun ya ta ka khlam covid-19 ya ke ba ngilai ia ka jing kiustat hato tang ba phia khun ni ta ka khlam covid-19 pin klet no ya ki wei pat ki mensim koridor ki badan ha ka pang kistom bat kham tam ya kan ka long kemi ka ba de ban kha no i Khlung ha ka por bo biang ting nak liang jong i kumbang yong ngi kwa jingsai na ka sorka hakano ka kom la aibor ya ka Ganesh das hospital bat kentai ya ki nong thiapang ki bwana ka containment zone nomor ba kumbalong hi ka jingit ho jong ki niki bahye ngalong ba mas ntip ba kiwan na ka we ka snong ka bade ka containment zone te la shi ong ba ki bom dan jaka te kata ka jingkli banengkong bat ka ba arhi nak leng jongi ngim kwa ban kan tho ban keno handre kumba ngila ong ban adun kong ngi salute ya ki nangi salute ya kini ki health workers adu ki doktor ki nurse bat kum ta terter ki ban nalor ka jingbun kam ban ikuni wi jipang stom pilai khun ru covid-19 handre ka basusi bade kalong ba hakanika ski ke pemerintah ka jingjia kelawan hakaying jong iweni longme ka jak umda te nak leng jongi ngi kwa ban ong ba iya kan dika kai ka bala kran leng ba u deputy CM ngasno pada ngambak la pada kran sai ba kinu ki lat Jingsumar ki tanat khantam ki badai ki hospital pada ki kentan ban pedang ya no unong pang lane ubasitom kadon ka kendon ban pristom tengah kwa ba ha badai bat kani ke benta lane ha badai bat kani ka jungdu no jong ka we ka mensim tengah sungo ban ong ba ka government hi kadai ban sim ka jingit kle